4, 3. Oye, malungil tasil sin mora. Tirgel ko sa ito ni Ilmer tiyat to with el programa ko marga sa sakla. In al afternoon yung kora telgibel yung mga programa ko mamle gimli sotara Julima asita resel Juli citasyon me partra tel ko sa sakla. Ya el alsil sin ko mamle mo sois bul mo sadra o temela bela. Ya gyomran wasi kamamel tehil au lebangel tial utmela lara dokotol mom sadra moiliak blur belau mo sois bra asin kiora meliak rigid mo meo bra ka utmela ul belau merela mong agyomran wasi guk mari osam liliak ra almilu sengi ma mirel adringi magi malol tagil gi momrang Mukla bangul malu bangul tu suam lagi lah utama dan ulbela. Kunti arti ale man mereka suli milteru mas ma mirmang ma mister milter yang akan makan besa mau materi tetian yang aku mamelo. Kalau misalnya kata kau sisa akra utama dan ulbela. Dengar ya aku terkeluar milik mokra utama dan ulbela. Algumran wasi sei agar bil tiar rogil. Atau tirak kera utama dan la itu asai ulela baksa. Utama la ra blur bela mensuakan mo uyui mo berbela anda mami kita mo ra meeting kita dan sebagainya menguasai agi ultui radim langarngi el krisiam yang mam adar belau am isi el mutus misi adim langarngi dar uodel mei lial ngaru era angi dir krisiam radredra Raigal Yuns Arbela. El Blumam Rararol. Magilmut el Momilisi Adim lang arngi luldaswam. Emom aliw, yom grow. Adik samrar wodl. Maklebela argamam. Moomul rarangmam. El girela buda. Mail mokla. Malmalt. El morarogul ad. Rabalulad. Agit maklit yalu tumelala. Eileak el aklisi el ablur belau eomagas el budul madad lultui raklisi am maul gerrila au gerruila rubak Dios. Aku dah sutirgel melak maleket keragabel menter belau seguida arrangalela undeswir. Meta radra Amerika lo siempre ambol adre belau singulela bagas. Sel iwil mo mereka ketemu orang utama lalu de orang utama lalu de lutui risegit. Baru kul togol rula utama lalla, au lutui raklisiet, mau lugar rula rubak dia. Aku dah sekitar a principal tiar rogil constitutional government. Magi orang melihat itu telol me. Mesagil ki mom das basing muklab gul ngara utama lalu belau. El bodo saud el ngasel gukul de swela. Kami awal mesir kami bertial nombre, mereka harus nol deswam dengan sel, los kami kita sel, particular article convention, constitution. Kora umul mortigal terul, sita majulileng. Ngaya aku program bertir kami Malaysia tar, tim bertial kio berano setial, lu tu melala dia kan tinggi arubak, marsal, tinggi ada belau robo, Aktif sitar ni lagi ngartian. Koten mom ska orgion. Mabom mo otisel guk mo berangil wasin klubal gul malubem ngara oseng mel girel. Ra osu awut melal ulbela. Wilo lo so on mergit rogui. Happy constitution del morgit rogui ek morgion bersila kon. Mal misulang senator Toribiong sel iba lela bakas edarang si sel togol wase agi ultui rakli si am mabula karawi laru bakal Dios aku beral wase tirgel el miru retial konstitusi lagi damla el tigai gara eta reg larnya padre Felix larnya pilih kuartel pastor barbebi dal mutri ngar belau el larsel milingit trar ka belurir maku beral wase segi dra pet tro dere
elorur tialu tamelala en ayataure ngamil tigai gertir serarli ang malungil lembas surbela ra rigid leng ora katingedel ba atay malgu baswringi matokol amal beto kay kale kangara ka mo school malmutel bebil hindi sel kami sub irar mo ke seneto eto review nga atyal to na fundamental rights alam tirar adal el mokes el bakil nga abelwan dire ka to ka amo sub irar mo kaleng senador mase a konstitusyon ri kita mo para kakapos ingin metal kampak tengam le time resel time ako maral was se dito dangalil namo mereka la history dilo al tokol was telegram ra amlel kumulo asem ngad itil al utemelal miwen inconsistent with palawan atyal kampak bebir tokol dirga kalbusum ara arandira bebir adal wasen le soma mga walwatel konstitusyon di way sel ukla mga ukla matoy mo omru la motma mang bebir ata makra mo tabel wasay Pagkamaral betul madali o sisil tayo may kadawasan nganyar betokal adal do sa karamle tongetak lang aratir nganyar mlad nganyar al mildo babliri nganyar mallo mringel murab letamle wasen lamal tamal mo batyal tokol morakan rakarila sige fundamental rights serabal mere kaigel tokol maulara ma intimidation elmer adra para sirabera bilinget Ngway ablon mo tuk pilwasyo, ngway siya democracy, ang nga lamang tira rupoys. Sabi ulo batyal tigini, hindi osisiul time. Ang nga protection of minority. Sigit siya maltara to oray doon karamom tas wiringil wasay. Mlamo merek, at yang makatoy ilaram marma, aruba kamla, nagkaulo boys, aruba kamamyun sila tabal aroman pedor. Temilosi dan mula meral luas apa lawa kita lekmak lah, dia kalau meringai kan maknit tentu apa kungas, kalau bersama luar dan luas apa, lalu ada kita mitentik kita selbak lah kalau meral luas apa, luar kita dan makmak lagi, mangkumda saya kita kelembaran ada sel time, meluas Takat maklit yang lentek level, bulian udan bo terak langar kita kaya almay, saya kita orang malu bange. Ak matingal wasa dala am latar tirigal mal wala war tirigal maas ul bantari 22 maas am lor tira ul arab am lor tira esel mal lo ngasira ngi asetam lor ngi tara adala kabelmento asenam sa klama me gibora court et mulo se enja kan sa am ay ka ngara books it's written in Micronesian rule of law sel ngara William Butler Commission of Juris tamle so lang siraber may kapil siraber at GAO report ay kamal din nga written ako maral wase kal Mr. Wilter ang mal mutel alimos kung ngaygal bukti do Marcel tiya ko natin yung singege perspective nga kal segi del serteletal mlaringi wasem el aldoral betul madam el bang labto kal tokol maral me betul apalwa kada makarar elang Orara akurang selwa sa orara selal bol lesektora ka atyal tora kansit amakan pakta selang 54% ra sektor other same time o segyot nga klitang le pulur orara tedo pa rin nga mamangay meaning sel nga ra spaks let mol bor nga igel makrol dial ra soldado at mol 40 acres under summers war like ang arakampak malblakatak so ala brigel mang aku kora ori male kora lingit raya tinggal bikin al wasin mo ngui wa eto ringel wasin ngara kadangara al sel lebel por nga away kay di toko so lang en sepedel mangui wa mal me asen mal sumunto ba am kada makara ibol bulu belen so ada tel luar dari klabo kalen diri dalam armada barang aligen aku orang mal mo excited so kalen bisa tel konstitusi dek orang mai gaji del tol mel konstitusi dek kita to tel fundamental rights
Pamodang ngwa so kal mule clear was medrul butokal babia de hongel misteri rangal ngayan lamalte aye sel badames asel constitution american ng bill of rights kita malding ilulo takal ngi butokay gen ngaral sadan unique mergid butokay gen was nganya preferential treatment and moral other bela nganya mal idakal mga leo aral other bela sige da mal ko bisar tiang mal para matay me Ya, mal. Artilira ko trule dire kan soal mutu duli. Kita amne kilo bungel tiang na ngel me. wise Makumilo mes ringi ya bebida agi mtengel wasi kuma mamle kier tiang mo. Kuma mamle awana ra to ko e. Ndi tiagi dulu tumila laul magadik ma. Mgira del adul gira ragel gukto mara wasi. Ala kada katmokle. Hindi kasi adul move forward. Makprenga sulim ra usingem mau de suem migel sei. El akmo olgimo lo dersira a Julie. Mangguk mo ngua atemel mo. Smodiste lo umrar ngil ngara utemela la klabul gulgide. Paise. Manusale Mr. Toribio sir langari tialurur umot makela constitution ne bago mura akabalment nga amal so kal other bela excited other bela leti agi bemdu ada maka ungra alat to ko ramal geo maki ngarap lima me aro kul to ko men mutra lati nga mo ko lam oli a clock clan et klal rabuay mung korangan ni sege de partner nga kal mi mo clown da so ke nga ha ko ram do so ka isig to ko kada adra abela ngara ngala titim kada maraskura brigel selte mekal nga raskura brigel en seltara kotal turbulent time ne sel time mlarya makamadra Vietnam active labas was nga kangarap at scholarship mo mala sumul participate taigel sitiin mga rangklera yu ochil lomto kara ang kamadra Vietnam tora adam rigel kora di sentiment tergil raway gigit to ko away gigit to ko kora rengal buhay mga nang ako ngari nga kal melmel makmar lungal ada makmaraway sige sel temela akmal appreciate belaw leng sa lorura constitution nergi en tamle make sure nga cell section article 5 Masawat at traditional rights. Seguran mel meklok malaswal wasi kita berang adam legal hindi kita ilyak kalbulul kita kata elami rabalwat hindi ka ngot al adal elami erbelaw hindi kita al adal belaw yang nga swak sige mo akmal mga asal dirgan na framer sa constitution magkakita til ng okaratya nga Mr. Winter let make sure sel article 5 sa traditional rights uldali dal lamalta nalak iwi sel tokor bela wase amta sel do amteng melko ra kabalmenta adi akal sa elol kabay maluog ang basulda o mungul mga alalaklo baka marula pa daredo lo kiwak mal roledra syukang al sugum dia kalakautok ngi ma tialu tamelala edire kal dia kal sabela amt mo lo kapay o mungul al mortir ma taalir al mongmay aduy mangara al liya bil liya ngara amta ang iba't sa wasay alla didala adi mo taklisiel sa traditional la ma la lorur od bira kalulaw adi mo taklisiel hindi bol kautok yalla amo hotirak hindi dia kalbol lola mal law at melaw didala ela ungil makno sa datyang lelang ngaria wal tabal ngar alira leader sa bukidal maklaw at selong ulbat sa wase
Yabol ka utto kaya alla at mo tirak hindi dia kal polo lamal raw at melaw di dala. Sige dal mo di final mo o makatakwa sa nga raw at melaw di dali dala arbelaw. Sige da sa klabol kul mer kami rubakan milu ladoy le kada dir ka treat ngin oral culture kada di ko nge wasan YC hindi soara di YC soara polo luuk la sige da klabol kul makara aduli kita mi ang irman ngatiang mi ngara adire kaltar sa alabway ng sabel mang blatak wa sa other belaw ro ko yun kaya mo maklo ang ari alam melti mga akmal nga hasakal ngara amin susungil kapalmenta nga hapil wa sa kanada belaw ngati gid umela kapalmenta gid and men mutar al time and adam tangel wa sa adam amin mokl mga dado ay kel sorire amurula lorul gidi laklol mal rabod ra kuktarar at le maria tletele la kapalmenta gen dalaw ay sigid makuktiwol morse Hindi ako man sura sa malola batay. Ako kaya ko lang yun, mga nakukura ko mga suring klabal ko rabaul. Subject lagi. Mal sauler mora idung e ungil odo songol mora. Ugil ada bukno se adam makmar elang. Emra elang mral ungil el sils al mental de los bodones telo pelalla argit. Ya wai kem lam dungul kemama kuma tewal ngarti al amdaliti ang ligi agi mlara al sel sel kotlomu tial lomsode lau temela. Allah argit lu tu sel lo sea ablura microreserve democra bela girel multrokokura siora ngira traklo sei di seguir siora mo trokokla skun moria complementary git il digid el moderni misira lomo ultial tgora sela umesegin gulmo ngara 1972 inga sel me clown mondail girela utmer bela other bela mar bela no diblo sei utmer bela clown kokel bela hindi ako kailangan kami mentram digil matras ito. Masaya ra lora el mera 1973 nga ka return ra a school mervela en lo murior ra a time mil isim ta Sunday ya adram digil nilia togol tlak mer nga kalwaseng nakle ngakalom ter ra bela kimlo maliblo mo kadra tais ka nga digil ambassador ram digil mervela ra Alda dura siora in langira katina talot. Seguida nga ore dia plastatal timna la skura Xavier ma skura Hawaii. La mostatal mlu su kira ul swegel el girella. Atletar o mredra kalbulwat. Makuku mesra a chance la blulat ma Pacific sel time. Tokol yun sa Pacific am amu ul motokuits. Mablura Fiji, mablura New Guinea me kotumong. Wal ko ramle madel ngal. Bumesaigil wasa sukum tigangar ewel English pa Australia no se mo de tira klar tira gram de asba segi dem guk timel suek as a student tak yak melus temra UN urol gire ngal sebe eder mo redra blot basically adal kiblom dagal ta 1973 mo 1975 maya kerelo da ber man kim le mam tv lo selda pero mo malisi malaya omre rabuat ma otro postel ulo ma tiket magrang mamulolo asyuga ngarigid makleba largid metial lugel aklanga tabel mliwek ma kalged mamulolo seguida termil rubang asakan 1975 yang kita lebih lagi messenger high school nagbebe ng like pero lagi nara ang ramdiw lusi kitil bir le ko ngelo sa ramdiw declaration el toko klaiga gide del toko il kirel ablur bela wasen urung ulam el swam was ablur bela gel mudedra atrak club seni gel mudedra parlamentary Direl milisi emulwol wa klebela masukan riki emutmok tial mawarin atabet natamit emulwol emulwol tigel arbelaw
il tira melingil temla sa ival mo umelu sa konstitusi na FSM misegid magi lolo duk ngin mulmu ta sel time rada siral monia senkiora sel FSM constitution de kudnya kampe so sel migom amli sel time kemama mlangia tabe grup perkembang to sengi keren no legiti lo betul mo o match rara le murat TV de wasen dia ketua betul mo dia parta FSM dia ada nger segi konstitusi FSM ya olbira kula speaker sadang at untuk lam naringi wasi ketemu segi no boleh ya buka ada saya na wai betul ma atos na kamurama ala sarus sali wasen dia ketua bengkela FSM ini misegi de menglaringi kelakar mani meringan mondai anong kiti sama ngil kroy hindi siya mo ya sentyo 54-46 sel SML plus sel group pernah segi blangi ambil responsible mo segi 4% el un mong CCR a separation misera podolo sa konstitusyon nakarirur tel mo sa nga masurang lagi di lam nila group mo lagi mo bitu tegi palmem gikare serta ngakakulangan na lagi embargo aquí no mitu no sisi arwa orang ling no presiden kalau udo jasun tu lagi gitu melusut sera bololo setiang yakno ngamla ngi apple staff lah sel yakno do ngi kami apa di basyo sel fundamental rights sel ngati gitu temelala sel gitu sel article 6 sel gitu lah sel orta gel True merungal, okay? Agil lamite. Sil Maria lamite. Mul de suet waya. Maria lamite la. Ada bela mo mulia kal mentengi. Mar ada aisa ada news. Emosi na news. Tidak sila kal mentengi. Malu mo siya bel Michael sa komi ko tidak dapat. Sige de lamite del ma. Yo mulang de suet. Yo dasal mo seguir la mentira la vida de la ciencia el divoquín eso dice el moral probablemente lo es a papel probablemente lalu ko do renga sa meeting on divra nggak sepela ngidil government pela usto ngidil eso dice el moral sa meeting ri bomo dengar rekla ngarial lo meeting mo sa papel Marco del Balcán. Se reveste la institución de seguir se volvió ya había una embarazo para eso. Ya cuando sale mi hermana quasi kata kurang mata saya menunggu mutu mau ada dulu kira ingat tu kau belakang kamu keluar tu kau balik pas kau dia ada lebih mau tios ni begini tiada kalau tengah ada ni kemudian Kramer aku tu mau leru kena kat telur kemana tu besar lagi non so che mi la Svizzera. Dia ngaga abai mal klol gora gel na Cuba awa sei tial document lol gorgi la sing mungil mgado speri na ter givrela sel guerra tu taun lorni agivil ba sei givil vi molto gora citizenship yang mau mereka lain yang mau ilmu apa, mungkin lagi pergi baby, yang bisa mau mesel sel bagi tiagi rumah, yang lulgi ulel sel isu citizenship le se amle kot, yang kaki le kambe sel ngartian, tohora utam, mat tohora asyuga, sel gume sai gegi, yang multu sai gel tohora citizenship, le serak nakan pensioning Selm vi final sentada del velau en gire del practice. Velang atol dorul amal mal risei. Selm sungguh tomelia lula citizenship en matamal la togora siugang, en matamal la togora senkyo, matogora balati. Le sel togora citizenship adi ayer ro wil nga watemela asabira adramod al belu el kiel vela uspe enjoy gelurai tertil. Sabil mi mokra human rights, mi mokra el mom galbus al sukum tutom lial pero diwa adal velau
Vi edel tokoy agel gudngel man lekla di beitni el diakal sabil morni agot al sugumen diakam rasa arbelau en diakal sabem luran al mora agel elected office oy obo president como vice president malube como adro olbira lo sabem al mo minister aga history bela al otro se mlangan niya minister al adra mligel minister of justice en din diakal sabem al mora elected office ongeru diakal sabem al senkyo mang sungara ada ngo lulungar belol mo batokol waya wa Hawaii Guam en diakal sabi ilmo influencer leaders al belau logi wa security lang ani au dudir malube batokal adal mirtia mang say kita gumes ringi ang mlamo isure lang le kita tiyan na mo masara na a proportionate rigidal adal belau mal adal ngodol bulu kada maral mol sa adal mo minorities el to Masel bolo ay seng mlamo sabel mga asib na sugum dia kasela citizenship en sabel dubara abalot etungwa adra Filipino mo presidente belo say gida manle tirira tola man aula ko sa citizenship amal probable on edel toya asi al sugum dia kam adra belo en dia al sabel mlol trauma lube ko mara utumur belo len dia al proclaim in the first place Hindi tirgal adar bela u tirgal kita sabil. Nsabe melis. Kita tial dirgam na experience ka ambesa adar sinal dimne lisa abasyo mo modi garbe bilara. Mlo problem regil mela adar mle adar clear bilara adar mla modi adar clear. El dirgal da sabil malis e adar bela. El ngania dude men sabe mora National Development Bank el marara ut merbela e o balok siobai com makara sil tia gidi am adar belo man sei gidi issue maral aktiregal no subir el ange e gambes com ma ioel moses amlari ak milsang bibim long emral dimne sei gidi toy e giomor e tiu kloge amal motri matar kloge to asem la modia gasta Yang kami tinggal asing muai sel kasus aktif lu mesa ikan, itu kau mereka nggak mesa ikan no terang serata. Tinggal lu asing tiap orang di tu asing sih black medal 2 days al model club sel game ngara ablila konvensional mo mereka mklok mora abal mo sel black club sel mesawat ringi Dia kita encari itu belakang. Kayak Mandi kau bisa kerja kalau masalah tu. Mai sei endi akkiregal nos maria ngaga maldim le talbo moda dul sera gibum close lem moktegan ngaga sei ak maldim oklo ren satir moment ngara moto le selmnara baro mro to shoga sei al sugum bingara dolo ngira constitution Gadwe klada mo ko igel Google do swel vi sel mo decide ringi aviagal el Congreso maluben un presidente tirgal gurbelau mora adrabulu tirga igil awal lubong klisi tomne igel initiative di rula presidente mosa kadum los mao demle apla bebi visera final brablu milunga for kung sige me fa milunga for ay mo ni na mal adal mo jada tel toya tirgal adrabulu e dirregal constitution ne Moses ang aringia apa da seringil sebedel chen seringi tiada ala sebedel o endi ngaringia rolela da chen seringi metia igila mlo question ngagal morga bebila adal gimbila algo así kami mdomes lo así que mo ngutalul dasul mal bulu le constitution así every 15 years se do guerra bulu así au mil borngin de albo Maktimul mori sa igil mo. Dia kamal sa Tial tumilalar bela ka pues ka tebe me kambes mbura. Siguk mo da suring. Ya kawan, Kangana ko dali era mo ko to sa mga tiam ka mo. ay si. Kung sole ko rin akmal ko ra. Isual nga rin kaigit rin kamal suka ko ra history ablo bela. May gali ko ra political development ra ablo bela men
Akmo bring at gitu tara batas sa constitution le. Undaswen ngora ang radical telugas sa bok presenter ni di undaswen. Pero spare ni direct lo say perhaps and direct la mo se pedal ma le al atu ko o mestre ni ay kal to ay say di. Undaswen ka para multitude mang ay ko militar ni sel bukul bor repetir ni asay git maguk klag di ungin. Akmo sel de bora article 11 la constitution ya kadamor sel el togoira am travertal bulu alu ko sing state government e sel de por sel article 11 ngani for el batasra al sel hala di ba uy ngani ngari el batas makmal di mo muy wa ngat mo biak mo itti al dada yang asel got el batas wasi atelek telel ma al delel am travertal bulu amol tirak kau de suira ru maudi to el ya kabol kau tok ni mau tu melala am terbela wa amol gaseu da makela am traversal itu selo si am terbela blo setian nasional no selo ngeru ngawasi arogu krisi ela am tel dagul ultra al setian tu melala el mong loyo del mora do talbelu amo mede el krisi ela am terbela am terbela wa seb el liyo da bebi da krisi el lo ki wala el mora am traversal belu selo ngedel bala sawasi ngol tirak plala lagi mok la olbi ra lulau ya olbi ra lulu la dortal belu amornya plisi el malaya tax endi gal tax ajo adi mosisi wang yul ra el sera dortal belu esel mo mangulogong le yong ewang awasi ngogi wa kangera olbi ra lulau ya olbi ra lulau ra dortal belu amornya plisi el melenga udo el mo ngot mok la urere la boy mal ubeng mo o mangkata kal sera boy. So say git sel de bora article 11 mo mata sa most modern state government nga al sila akin politika ka pero el ak maduli sel el al time ako selo singe kani omlogoy ma omrula adyakal atte wal bora conflict ay gal to ko len el ak de malogoy wase ay kal state government tagirel modini except sen dingi wase modingi but maklia garrula ni esel garrula mo rur ter state government mo provide a service mo matmak la ta mo create rawi quality of life mo ara mela kadamal ko waise entinda ka tirak sel na sila constitution no wase bodo nga bebe ka PC sa state bol sa el tax bol sa el ko all bi ako bol ka tmok la tela mela say kita conflict rela mukada muadol ko state lo sermia ta mo kana emer ko ita ka bisa aklisi lo ka state mela sel question na ko mesin ya say makata magara how can we improve things matsu mo why say to do trigger other kira other tara ka state kada magara improve life for you lela angin ra government mo say adio togra black front Lunga black plant tiro na tiyan mo mero yosan ang $8 million. Etu commercial binga la ato albira ulang ulo sira ikal to. Ese ngosong sila. Elak moduli siya elak pa ako kasi. Ya klol am tagir ko la bangara. Mas ta end up pelwayal sakmal ke garea impact ni il morak langaran ato igel bulu ngaray kal bulu. Ay gil testan. Emang aku ndak suara decision lagi dah mal luasi ketemu karai move forward el hut muklia ungil self act dalam ok maklangar apa kali itu with the situation that we have now aku mau tulis era aklo mesa baby la babia Suakal mangua kitchen no sadra ablur belau Karbuan mamsatra wasi kata mengarai semua abela mosal akli dengan economic security, food security, cultural security, ay gitu, material environmentally. Hindi sel sukum kata mamsal yak ya halibak mua tokoira omel lemel omret melakal tokoira agriculture. Kata masatra food security. Lo measure sel era tial directions administration tarang na transition committee report yo se temo rulia team mo facilitate the development tra a master plan
El Mohamed Ersel Master Plan 2020. Nda sa Mr. Olivang ang handat klawol or sila amnet chairman ra sige el team. Se mang no te elak no sel ma ku meser ni. Sera ku meser ni ya klor sel to ra ku culture. Mal interesting. Le sera 1993 amlet klungela agriculture industry of Belau. Amlet 2.3% ra GDP. Makukuha naman mo Econ Report na 2018, yung kasi kahit compare ni. Kung yung sentira, 25 years later, yung tela, yung agriculture development, 1.6. Mula medio. Yung bay, kaya naurungulan mga nasa development pa na, yung bay na-increase yung bay man number yun. Makwasay, kada makareso at clear at sumong mo niya hindi ka outside. Director Flex na ba, siya nombre last year, ang nga economic symposium na mayong, hindi rin wasin. Plungela ultimate sipedal arbela 44.4 hectares. Sipedal uspe ni bulan makan. Siya nga ako para 100,000 acres. Edi 6 acres, 6,000 acres. Ako uspe ni na. Siya dabora na National Development Master Plan na 2020 wasin. Issue lihat address ni wasin. Mal fragmented ay kal utmal blubela. Ngani atemem ma atemel lang. Ito mo na state ako ngot o sa sel utom makukuha na state ako ngot ako sa nito. Kasi mo karay mo secure food security assume na kasi alam gut mo clear agriculture. Hindi na 1 minute lang. So sa kita kung mas sel bul one element tiagit. Perhaps yan sa pero ko mas tiagit article 11 mo mas sel ni wasi. Assume that mo species ibela mo sa let's say mo siyang fruit basket ng arangkel. Ito let's say kita may section sa constitution. Si Pedro Mes di improve ako. Not necessarily to eliminate the state government. Si Pedro eliminate di state government at ko lang ba hindi kalbulu abulu ra ira aron men ngariya robogul ma aron masil marang legel ma aron natin. O may data kalbulu hindi siya ko mes ay gid. Hindi siya kal fi siya gid ko sa kaya kala sitwasyon. Hindi ako mansulan kada ngartian mal kakaroso sa ngida ra tuyo la bolunto de kerasi. Halik kriat gid el control question. Omom das worgit. Tiang morgi de robo. Kadam na grow bere ra fundamental right away. Mulu vai ser hotel tia de blend transit ngir blue from Germany mo Siawan mo Mrigel mo digit. So it was not easy. There are 40 years later, omong das rig kadam na accept ngira fundamental right ngir base ra. Umrele ka government mergi. Kababo mo sis. Kita lingkib wala tetele de sera 70s 60s 70s ma ini sekitar mal kudulurol mura malalam terno kisi ede momre bra wadan di usi tel mala mai gel kisi ilme dala banaringi mole ila ar mo de sima ko kita naniyo lam abi question sil do mesa sa lam teda abai marayan mo ke kare ma igel lolgora igel mle udas ma ke gal ki murura da amaste pleno se ga idam mo ke ga full security ma kulam mo ko tiablu ado mese tial government trigi del dore dringi abai mi tu tau gere ndia basically ndia ga igel mo te gal ngartial constitution rigi adia ga do all tau e bai o meslen dia ga ela kwal kwa de undas ngilo se tial lil disera o na meso is rigi de legida sera 1994 igida dimle kiul budget igida mlet medel angara 20 million usok no ra over 100 million plus agil no daudra agampak ng palm lo butukaw do ako mesigide kadam no masa el mrula wa basketball court mrula gal mutlo tate mo no maigang e mas audo do no edin lang ko maklino si tial constitution igi dun me bergi nirul no ra namle muktek maigal urere all these years kadam kara la but maklitial mo mungil maulum ngari mo palungil muktek lo kritian ngari sele segel article 5 sel kukire la klisi la ngara la government mal bultak was government ta girel mara gel gutmo la kaisa gel gutmo clear environment gel lo clear school gel clear role la health gel kulwa segi de mrgom e Magawasi sel mle differences ra other belau ma ti al fundamental right sel tren approval min mutrela
ano ko siya manipuli. Yang na ini point niya mo sa dire kan komdasun. Vinga ako komdasul wasi kida amlo choice ma tora democracy el beso todo el mérito. Mlaniya government tergib tayi tora klova ka komdasun type formal government mlaniya bel. Kida dire kan mlaniya civil war ki mo ay arbulu amlo ka kada malgeo como que tambe. Oh, emang kadamlay kay sel gume se gidam ne sada tila gidel fundamental rights amman ne sa kadamlo gergit kra right sergit yo besno sa right sangaria responsibility lo kongkel otherwise al sunda kaseng matamal lo ise gidel miltamal ne gadim lo ma ali kadam pritra toilo asenga kania right tan hindi ka mabes wa se selang ania right terga ya talagang niya porque ini may say gida di mlakal soadal morise di soadal di all the right sel gida al belai se ka aggressive niya ang critical anthropologist la sa ibal lo mo lo yor di dali atangal ga belol mo lagi anggol nga aluk tama clean gala da doctor diam emlo na alwasi legim malme misol wala kima saiban man ni mularang mamik makan mandi adar belau yata club sen mula kal lagi mo magikola da due mal enjoy ourselves enya oram mala cornele wase sel gumis me adar bela ruoi con mal agresiv e viaja so mule el momi tu tangidil na as long as em campito o matara hindi ko mal ay kalting sel bom der bela tra club sei bola adar bela ensure la cuestión atra adar bela inya monia problem et kay gido to ana ni Malungi. Kamo teo de sume kambis. Siya kablutan Was still fundamental right to bring it here. Kalmas. Umundos ka na improve ni mo. Sulit el kahit tagala doon na kabulmenta protector. akong daso yung way sa hindi. Iti ay yun, exciting example iti. Last year, lalanga na summer, alak lumit. Margo yung lari niya, tamle laun sa hotel LGBTQ organization, yung lari niya Canoe House, Palau Central Hotel. President Travelur Belaw, el marreder ti al government, el marreder argulis, amlong norsem sa ina natin. So tilwa se ako kasi kanina kasi legal fundamental rights and blood enshrined la constitution. Sel drong okkel la evolve al time. Ase gider el ang ako kome sa gider wase ay gider el ang protect ay gider. Ya president am lor sel no serak to. Wal ko orwa kli say gider. Say gider. Kamo teo de sume. Juliet tegi de si fundamental right. Tell si issue was it. Kadam na to the sel mle bring el blue other gider at ko na right gider ta kasi sexy tringi. Nakaumran wasa yung partner kita mlator din kung masabido wasa tiya o marail hindi ka dado wasa segi damo kadam la morning may la kadang atya la kadam kana it's a journey may la kita dir kadang atya journey le era adrabli example or wada makama tirgal parents of it tirgal milta atra tokoira at time Russiabal mera World War II tirgan na ya social time no soldado Russiabal emlo ter Russiabal ako pebi rabalu me kada ma imriken mga comments na kalwase product ra our parents lara time Russiabal ma imriken meron kong dire kal actually sel to kara Cristiano mera turn of the 19th century 1900s. Kasi ako tatlo right kasi ako tatlo impact ilgit maklin men mutrel alsins at ako ra Cristiano. May lang kadam la mo ngaltangat lendir ngarias yu ka ngarkit hindi na amal lunghilar mo or sel
Nga rin nga kalwase nga kari equal nga kamar klay may bedul ma at tinakan mga da alel marada at kulara nga lekad da kare at ikmal yo sisi nga ahmal so aksegi mal so aksegi ang segi da akunda siya se dilub nga lepek Chloe, parents nga grandparents nga outside Cristiano already sige the impact tam namin belam na sil itir matam na sil usubir nga makti dilub LYC o massige na mga ka umasal bela kasi ngotot club progress el dabla dangarigi nga niya at tigra balura American and din so habela will as a nation low sa lera balura American so ka Free Association. Come bring the subject, so everybody put their minds on. Around the same, we get a same question. Katamla move out of that dark time ada ko tulabul. Wai siak mal ko la me warmu rati agit. Luasya lamal tela tang matang amal girel akan situasyon amal kuli lamal tela tang matang ay ngalul ultra kan at selu lelabaksa. Segi sel mal sel iliwi luasya ngarnya makadul tu rakisi la tamatang maigal el liu sil biskida ruba ke mot makrabul wade o sisulta me kada maror ngalike de o sis akarti de malorti de luasya tarak klub saya kami ama babalu mali kom dengan lamelti wer tamatal ngam dengan lamelti o sisulta metal lamelti to metal lamelti ngel tarar adal ngarbi tarar ubendia mongora gay del kera ol di gur kera ngal school etriel bukara history class agi i wasa history balungit swabla hindi ka mo ba bono sa sirka or selbilu para eli global mer elang lengkaraw sa mlaba adu rabulul adal maliwek lengarnya improvement rabulul ade kita part terogit bulul ada mang ngaigal tu berbela wa ngarnya kan garingil morai gal bebi rabulul akurang selbeleng kukta mesra history gid sera malngaramol dulwase sera turn of the 19th century at our kay adin lo 3,750 amle survive kir anganya DNA rigid ngar tirigay del survivors mangariya ngar level gira lapalwa makumral waset ay galsyo may gelbet krogu lorular other esto kuni el time el wasa kada malwal constitution celebrate ring raklugu July 9 ang nga ulan dilub ay gal dilub hindi kalkurabi sam machi ko tingar nga Udah rubak kerja selalu berjalan rapek time, rapek kecil serak langar ini memang ada tua pada lagi ada kapeliri, tua pada peluh, ilmu rektum lam tut meraih langar ini, material dolut kristal ada lam betul atau matang, 18 hari melukot sulia kumda sustel 18 hari ngalan, 18 hari ngalan amget sifel peluh langar melumui ngat mawega rokul peluh adios siswal lam betul 18 hari Las konstitusi nak mahal kau 18 hari masa bersengkyo. Ela baiknya nak mulase. Kau 18 hari. Kau kemal mendangali alam belten. Mendangali ACCM. Alubentia. Alubek kamilang hari kan nomor bersengkyo. Kamilang barbecue at ang miskaw duden. Alubek melahara belsem. Bela kamlamo koram di melut ko libitut kalian kebelsel taang. Mengkongwasig kalau sanggel maringil wasad dia kalau ngil mamreder apoy. Eso lang hindi unfortunately en koram kita mo dari el ngitil mamreder en ngabelu atu el bakla. Mangkara tara tokol wasen ko gira del mamtu el kertel min susungi ngabel mental democracy. Leng abunda sa bawres education ako toklo bulbule. Para itu leng. Ngira del educate ngira del sis aklar ngelget. Etirigal mal educated del other free. The truly educated people are free. Kadang tanto kertel, kadang lihat lam itu. Kasong al official fundamental rights was blue telang sis aklas. Kemudian kira al self mention suni governmental ubetia. Altang ngora kaya to ko di mal club kul kira la. Ngora okot makla dala palwade. Sekal kira kadang al free elang. Ako lang mabigay klak wasal sumwa ada mo tokaw duder mal tokaw duder. Budi kalsip timbal mal la kadam karang padu kadam mal mangal mo korap
ramal mangal mo dia katutut kinget, ramal mangal di mo secure, kita di mo secure, tinggal beto kau dudin, telan-telok lang araraw bulu, emal agul. Sige na ako na, so karungan sumula, por sige del level na korupsyon, maluwen. Level na kalau terlalu maluwen level na kasi. Because ako ura kung ral kapilment, abuse na kapilment, wala ba, distraction machine, ako ura say, marula ura na sige, ako rabik per sige del. Kora mo treta lal subong mo kung niya mo kora wayang norm. Fundamental rights. Yeah, sige da kora bak particular ini. Di ba la tanga din. Mal ako mas yung it's a very interesting subject to bring it up. Yarbek la nga rin input ng India. Ajuli din akong bring up mal cloud to ko. Ra sit tial gempo. Tial utumilala matial sugar belo. Mlesen dara message in nga kalwaste. Sige na subject to so mo tatsen. Nakaigan mergol 3-4 years. Yakbla interview na silbelaw mar historians. Mang question na nga kasi ay ka umumdas ba. Ilang swada lang ari rigid. Gina din ball books. Kagumo na nga ambis. Sila nga mali interesting na question ela tira ka pa ko discuss rin mak tira ka na mo gusto ka mo na ko mema. Sel ni naman tira ka alam ngi. Sel tapora tokora la interpretation ng constitution itangani tigal originalist tirgelo basel drafted language lo asay tia ikidia operating meaning tia la almen mute la tam la mayor dar terla tia ikidia dia da divide se tangani sel wasay a situation el time adire aigal tia to la constitution ado bang lo mes tia emergo el ati agida el asendo que ati agida puta agida tol me o base agida apply ni makwase el adlu uso en mergo ngalo betul mo subject el ngani tigal originalista beauty to sendia ti agida mergo en mergo nge sel book generation el me ase adia hala iga wa sel si wang lagi ti na mo dia lo busur gitu mem da ti lu ti raiga mak ngaka tiang optium da suen okay spera mo agro sa da suen ni nga kaya kalsal soal la podulu sa babir o ngani sel ako ngora mix sa feeling nga ke ngani sel mo ko wasi mem dulu so mbol mo de le sugo mendia ga mba uif malora la chen di sel book sel wasi tiang at sugo meng jaga dulu so en wal legal history gid maudli del wa bola ka tutrera gid kardimo subject mo what is written ora gid man kitiam na mo titrira nga bar del mem ti interpret igal ud man kadam ka dura to kala la selbe bilen tamalo mes ngil ko black and white for example kadamora ro el ma ul el ma rodel el mel mirata ro masel labora igay hindi black and white hindi metros ang kaki del kata hindi sel book mo wea ta contribution at tilkal mo radang oplam more tragil gi magara obom si sel mo rababi sige da utumela kasi silbol auto ay galtablo en kal ukla se pedro experien din dia kalo yeti sel lu utumela ashuga el asegid lu utumela ashuga bela mo tan dia kal ged lu shi ka ko lu ite dia ngagamna atutaw akil na siya toil telgibol soal chen sama endana al moaya uta suela kamis itiagi del to amilto ak balogoy lo asing girel momlu lela que envia al pedro si sacrasku Endi toil maldora tutau amlorulla makmot telgiblo moral wasing dia kuma kwasing ngara uli reason in dia sorin mo ngani atoil wase alula stay takagros ratogora shuga mandia asum gud mamlu se girel el mamdul adra igel stay telgide margo la vamos a dar stay trau pebila adel sabem mowif man aku no lo sé kasi mo ay mamlu sa igem bodo ngem sel bodo sa stay trai regu pod nga papel pod sa mo bodo nga papel sei ndi tokol mildo awal dulo asay
au ul magadam lama suadal malus. Kid lo lawan murakor. Ngani ada tiwa tutala se viakal girel murakor. Ndura ruba kamlos moklay kal toy til kal adra syuga. Evil sada blue. Elak lo lawan murakor tlese au ule akorta se. Mel historians. Le meru bakal ngomlong. Bol kakalo sa tigingin ito asem luton mabulu madalo. Like dia kan local following malu betul ruling akorta. Ese ya maluk la. Wais hindi alang ngargi segidel tara audasulom dasul wase. Asyo ka amral mo umitut. Modibus. Len sel volterul ba? Terul master tiani mol blad na tigeru ba mo. Ngare historian bulgar til wase. Magda ren sila ngare belao hindi malu bukan mora al sang rapid yang menggal imor obku dengan rakyat mungkin imor obku dengan rakyat temas angkil terus tial sang luar lamun normal siapa memdas yang irmang jangan itu turkiya cuma Ya ngamal bala tial tua malum da suril mana membetik tertae sil kadran yuslo kamera adran la lo korrak idile melu aktual yo me samonda rablik yo me sa adal kumtetil ngadire lagi mlake so tol geisra adui akmla kam tu so sigirel melus ya gal melus asre edel change so ya constitution titel ko pamsa da constitution ni namo dia kasel dingar aptulun ngaruba madingar aptulun meng masel ko deeply ya tara masalah pulo sa magara mata example akmal di ngutel lo malail tu berarti mal belak lo segera ulma masa melalui rabla sila bla dia berik aduran asa dia kal tukura buai al masal belawa dia lo saw at tukura blu tamasaw at tukura laplay maplay maul tumlisi se maruba kan artial lo turu ya pun miste karuba ket gubirgi hindi dia kabem sisbel me ruba akmal aktiru o das hotel wase Allah aygal uldelid Allah agirel malus agem emal akna am dasungi in fact al sins yak malus Allah rasuwa ra ibnu state ilomura selme elaat aygel tletele la ulgro dia ka bor ngari gel do sem practices ela kamal di mura ela ngari tradition ngari custom ma di practice ela sel molgolo sen ngukti sel state I get practices, I get custom. Di tial tradition ada change. Sel volto au luktub sa ada change. Asyo ka change. Tial to kasi apa? Ni sel change. Baba state master sel change. Di ngani gel basics. I gel utamela to. Ada change. I gel melus. Doctor Cuartea senator. Maria proposal ringi mang akilun mestiang interview ringi. Mungwase ngaringa tangal tial suka. Ngokspera turma if I'm not wrong yang wasi ngari atang matang kabikal at tangala syukang sil wasi nga ngalgela ulel mangga ngalgel oil ay kay kita ngari nga role ringi sa society tial partra syukang ay kasi the change ro tirakra modra brura da tikirasi ngaraw de syum gilena uda surasya asyukang kadrusi yang ako ay bakla ko rawal ngari sel karesel armo kol so akala kan melus nding kadamatan yalwa siya na kay makmata to kabla nga kita ngari asin sila kalwa there's a sense of loss self talari na tal ba marakong mang abay ang aklinal mo tor da wasen namo kira dal mo say kam hindi telel umlo sa kira wasen makarang mo lo sa oral culture maluo ko nga maybe hindi ka lo sa tape or something langarya kakaro sa version sa atal tokoy makakaro sa level sa tokoy yun di tokoy o para ang esarya ngarya tara tokoy loro ringil accomplish o si siul daw para malagyan ko way segit process different sa diesel end product sabel accomplish rat ko say kita umukang ngariar wala len sab etal mo brula aureol what document say kita tokor umulo sa kumla sa dolo ko niya retention na knowledge
kada makarang yore kada igel dir kada tangay man dia kal raila lo raila mong akla bilkul akora linen mora tor the documentation Galo usume. Era pues galo usume di rapra. dir pra Di rapra kalen tora klibela. Misulang ora itu. Akor omdas sulle stellar organ suli mal global goal طبعا قال بلا مدور ايو سامال المقلوب الجول الجيرة لا أمرا المول تايم غرمتات المرا الميل الرول الوسائل تا أدلوس غريا أموكلون يولل مالوبين غاديرة غريا التملي غامالو دوب أيجل ملاملو إسرا سوسايتي را هيستوريانس mengagay kita belol lengagay kita kamu kalau uspe askure elang adi mo selol ko nga girma alwas adi mo wasaigang ado asel doru le to ay niya mo mongod hindi dia kal tamali sel arangulak le ibela ra tokor o mongul ma tokor malang smad ma iya rogul ngit tokor niya bel gim ngora di malasmel di o maklak ka di kumaral wasaigal beluah mal nga igel el gora akakaro sergi dan dia ka one size fits all mal nga kakaro sel tang klaw ke kala din nga telgi pel kakaro sel ege del kakaro sa gira del mo o wase mem tirgal adra igel bedu lo ngadre del tiram denge tira mangat mok kala igel ngari sel mamlu saige ako ra mo bringer nga kalwas makadal asisay del ela oral history awnil lwaseg igel tokol na amadura nga ramo hindi ko na may verify igel lwaseg ang nilu sel document ang largen may tara ko ra ngarnir el time tel tokora tel sel ruinga primer may igel blogul lam usel adra mo del lam ilu usel dire hindi ibu puasa kita melu usil kiret akti wasa kami el ngarami dia angir mangan namo ko matan ngira ma Moses ngaruran usil konstitusi majulil ngara PR ngara oral history ngora wayal ko to takal kiret el bal mangal gol waide le al suko mang modia e bola karmelu se bola karngal ka school el sakapot pelom tas waigel wase mangramo ngir tel belwa el dongat mo kagil kiret kita marang ligade mormida ikay omlu sa ko trawil o sisita basal tangari gel gukta si adal mo selen tombeliam ngaraklen sel arangulak labela ngaraklen mringel da kan sel talsil ta segara gel si adal mo sa maria dikmalo marang gel librarian adra Society of Historians el base تجيت مقلة إلى المتلمس. Awera tapi awak lah tinggal screen yang lo mami sini kabatri. Mr. Wilter tiang recorder anak rapor elementary school les kertira question sih kira lah omreli rakan convention. Mari atau kalau dilihat padre soal goril yang ketemu citizenship. Aku dengan sini wasing hari tul tukar Amerika. Define ra imo ma imo. Citizenship. Sebab citizen Amerika national rabela. Mau spek segi, nguluk spek ringi di. Bulgul asin sebab la rabela dia macam kior bela, dia ada bela ma automatik. Sebab macam kior bela dia ada bela oleh citizen rabela, mendia aku mak lokal bela. Okay, a question ma history gitu asih ser algo turulia. A constitution tiragi the original framers, forefathers again. Kresel bela man MPCC. Lal lui madangin rakar uriu. Ikada open na tirgi beli mer mo subira ngal gira adra Amerika bela. Namor ya dual citizenship. En alta mga raul deswi ul girel sel kamentra Mr. Wilter atora citizenship. Kami gumo rakam. Kumaral wasya bela malo tirklang nga konstitusyon also mang hindi official time akor oktober tirgal buk adara bela wal barira adara mo dal belu al mal magatakatang
tiri kaduk mo makarartir. O si sultan may konstitusyonal nakataklo wase lakam ras ma lepela hindi kasi MCQ kan. Ako ra ingalak nga mo sa bakarong. Sa bakarong nga tulo sa open na ringil mo sa el mar adaramot el belwame malakal ras lakam te so lang yung marbela we. Emos emen mo mrulal ulbela ko ram ringa rangal el konyel wasing mo ise. Ko ram mal mringa rangal. Ngaraw siya. Ala, nga amal, mal nga niya mati nga naro ko, lunda sa kalgiral kaya, sa mga lay mararim na leaders. Le, sila bon mara ka constitutional belaw, ako ko siya kasi, a leadership, agirin lo mesro ako hindi akal lo rosa, abort control pila hospital, kamro liya, citizenship constitution, meron ko moral government, lang figure it out. It doesn't take scientist figure out kasi at so kung limit ta citizenship tira at ako talbulual on hindi kalgira malimit ta aron. Lang so amar at ako butok na belaw lang so ama abaluhal o lamol man more matat. Hindi sa kita amla failure our leadership. Ako failure lang kung tasyo nila failure. Lang, tatira kay product ra colonization ra blue matamblay rodali at ako ra held marwa family planning emla ko mesra foresight talwase so makikarel blue at timan der arangod al blue therefore ang giriw lo mel mangkira dal el al moramatat Kirel wangarat letele laron. Tumi ala epel mutrel al sense direk isa tal leaders adital lo buko kol al kuram lo mention na ulmat tabangya Dr. Paloy. Lang hindi liya to kol wase tadi mo ko lat yung kirel lo mes badulu a. No sense wase ay gigi ta baby Rachel kirel lo mes and at time kirel lo mes look bakal wase what are we doing? At suko man sa tabela lo lumol, ang gira make sure at help para ng tiyo mo to mael. Mang morya, malamon ngari belaw. Ala ka dip silver belaw, huwe matemar ko alang ko dalo met kir belaw. So sige na. Nakable presidente la parents belaw. Yeah. Kablang sino la PFSCA. Mumlar niya conference giblim joiner niya former senatora Kathy. Maging nga rin kan adram la post ra question ko ram na instructor mo basta. At ko ram masyal at average of 7 and 8 family. FSM 10 or 11. Sa ibala 9 or something. Abul aba 2 or 3 mabelaw 2 or 3. Mongokir kaya senator basta. Ang raw urra ko. Hindi tilugor. Kasi our men always go fishing. Leng, hindi mo nakaplan na rin. Kita maral, hindi mo lang kasi. Makahal ko kita ka mo siya. Ngaraw gusto yung gagawin siya subject. Asili dyan siya. Hindi ako kamal lutak na ulit siya. Mundas siya. Gire de la sukuma mo ilam ida. Gire mo eligible mo citizen. Hindi gila at legal 5 years kung kukta di mo ila lang. Magundas wa rangal el tira ras ramot alulu emrodra tunong lela awan ol malusel el mutra tisol kumda se tirgel emrod el kerbela ol mol mungkin mo adabela kumda se mai se kita ya total amal tiagi lo mun reos na ras makka masuk lagi di kumda se mlachens kita warra ka sa tulo sa constitution mai kumda se kita lo mesra brulat namo ke kare kita we becoming world citizens. Magandang artiya marangal gete of all the people di ada belau kita majority gid arorura to blue adal namo ultita adal clear laureri kerse merse maiga namo citizenship blue adire ko kukti kam normal to kora human rights maiga ang kukti daiga to humri darat mo era aiga ngai kukti mo mo makarti al blue ako accept the citizenship lo mentrira our spouse with conditions. Nada, Kabo kambis. Sel tawara citizenship
Ila ka amlar sel kotel kan mga dili sel lang with sel ni. Embargo ka tamlo si seperti 3 years old ng adoption ra 2018 mil ko di. Milkodi. Siya marumos ng mga ni naman. Akong daso yung, and then correct me, akong daso yung sel direct taram le udaso yung katamlo kut magpi siya ito sendi itigil other belaw, ras other belaw citizenship. Akatam le naging lari sel ko ra bagi keren malung siya keren wasi abodo open ngi el si sebar adara mo albulu kadam kiramang kadam kasay tiral meta to kaududire malom se el mo dominate every aspect of our life. So say gid amle wal ko amle rational e mergo tugut makli say gid. Ako daso el ako kamera ka kasi kita why say gid el constitutional proposal nga 3 years old. Asa mal support ni le nga ka umaral wasi kita abay close the concern ni dia kada ngwada stop sa kita constitutional proposal kada mle reject ni while kada mla allow ra lease 99 years lease ese abay mal close devastating effect ni merak langar kita ada belong tirgal ada nga para da bol ngim aras and we tirga nga ukal berbelaw. That's a lifetime. More than a lifetime of 99 years. Bay say kita bay kita del mag-focus. Sel kita angal kal omura arol mul membo brotheril mo klong ka tang ras angot albulu din ka sel mo lo to berbelaw ro papalo mami error tetial hangat ro engal ka berbelaw. Meng aloyal tirngi mau dosel marmula belaw mak ko sing aja ka bololat ke mo sel tarabulu. Dia kamu toro as so mal other level other bela ya say gid ngaka support say gid luas say ulugo mangarni amo next rasyon proposal el lug del morapo DRBI. Semle subject terkau mang akpai di soal luas ngir manga amne bringra TCM mesak takau la government krisi la government freedom of press or some sort omom das government multira kasi kita liyong raw ito milala ngong ergi dum kada ang maay sing ngong ergi dum kudat mur obis ngara osenge mergi le kam le ira ko trul melela omda se sigit tora ito milala kudol tira karngi rogo el government Ako nasi kadol tirak karngira. Sira Albonia Convention ay already kadamruri. Hindi nga niya argument. Ling sabihin wasing fake news nga ang klili. Hindi kalala artir. Hindi ako nga lubos artir wa bibira bulul mo lubos artir. Mo isel dia. Hindi ako das gida ikatol da. Agire da no understand da wasi tial document. Asbel el change ringi. Akpai wasi lagam san mutituga to asiuga. Ebe edem dilngi mat. El voter samungodi. Le kido umara to el majority rule. Maltas el to el dimlagara audasora o agotolo mulus. Adingil el voter samot bedi. Adibay tringir dibay trio mabula lo to bedi en to bada. Mal accepter ngin mai. Mangobangela tayo. Mo to tisel to it's a living document. Agum dasing adi blot tuabra osnet morong secretary ne testify sel time maula akman ni support ni toy at tiagi ana ruba alwase tel bela give maul ma litklem diga mulwaise national anthem eling adara sbangiram lei etmir adara dos me adara siapal mula dalam Miguel. Ya ul mengangim gawin journal lang turno gadi. Kita mlamo sa release ring gira ng adang mrani. Makwa se bere time bol decide ring tirga sel guk temir. Magido guk fangan enjoy gal tol bil era. Ela ka dol tar niru era bortir. Gak di sigida aktif itu di sigida kita mau subject terang kan mau state. Sel gureng ser alda dure lang. Ya kung may rurngil o kung rakaram na memo. I see. Hindi ka ititiriran ka rin at malururngil lang. Hindi ka may mul may rurngil. So may next 4 years under your version.
Sedi udah suara rumah sedi. Ketemu sel toko state. Oi, ul makmal wala mo masalah state. Aku mesel wasi matsugum ketemu improve rally for example aku special toko agriculture. Aku nggak suatu only way yang sebenarnya improve agriculture meral el reach sel goals gitu loh saya ketemu pada food security. Apo do mesel gire la kata almu tro mesel tele la state government alin jangan eliminate ikal blue adim la blue dari arbe Ke restructure. and di ko okay dia kita statistics kita bela import 85% of foodstuffs in bela ulgo mga tokoy mga mo mga ikal dollar mara blue bela ikal kalet kerdi in 3 months ya kata ole ba malula say sel sa kay important 3 months sa plangar kita kaya nga mga ibro. So sectoral issue kita wala ko content tiyan to hindi mal di grabe nga corner sa LD mau tragedi time kada suffer consequences. Especially kegrer blue and remote mo. Miguel UN sel bolo mes ang amal mo ra kampira amat tira mo ra yel ko ra flow to ko ma. Sel bodo sa akper segi to food security kada mo mes ra state government. Nga ka umarar selulas wala say centralized MCC el central government say gila sub el kut maklew ni plan mo be law roger 40 years sa state government say gila aku spare ni lo say na mo dapat sabi el move to sa another 40 years say enough lo tirigi lo say experience tirigi lo say na mo dapat sabi el or mayra para exception nung lay ka nga magklo or ma to ka plano ka commercial district ng sabi el dingil or stay ka state complete clean dia karol. Let's say kada mo ngaral industry akna mo rang ayang industry meray ka. Kasi ngara ko ram industry ray. Ng amring. Ala ka mo national for example. Ang ayang ay gan outlying state Ang ayang albilyo ang ka sonsorol hatobe. Ako tel ay ka state government ng girel ditil bokla a transportation tir. Masela may tiyan dong margo ito mo alubit mo arabilas mo face at challenges mo oral ako na sila for factala kalon ng almutul manaw ng oral national MCC national government mo rogol nga yung kut makliya imol National Transportation Authority bilas o route loy mga riyaw regular liga kasi mo regular liga ay galbulan mo mo populated ang diya ka mga 2% gardingar oro dia kan tiril ngaray gay di say gid lo arole la oliviu mga so ngari atora ruases maro atora transportation ugum ko do mes gilo sig bay maro opisyum sa national government state government kala sa ani mo mayor or magistrate or somebody Manager. Several Nga o siya beri ulit. Yeah. It's a interesting subject nga mo. Moi se invita a lito tu la state government el visirara. Ania bebir na ikal bulu. El virgo ngak la hamlet silvia karadri. Envingania jingle olvira lularti. Malmutal tal vilia ngagi girela dois la population velo. Akman mo nito durita to en bimle urege kam akman mo nang. Kida sera ulmung lorichen molgorin kadamlal gor orol against a bebirato. En malgora livers en mal to. Kida malaigal grant family planning ma cancer mangara el dia garak taul. Mle so hadal mla grant magdang maudo de da. Sei kida mle bimla kadang da sa setiang moto melakan dia. Mang aulak plon malgoy sa tukora budget amal club bulos sil morur ni emek chulo sa do di bomo le na bank amor lo me la bebi raudo nda di do ani do libri do ga ngari le kay gida problem Dia Kabo lang dia sel lo state tagundas we nakamlang state government na national government la na kumes ni agundas atra patrol mona ki organisation atletar omrule ngoi kite tan man sa da gam ral to hoy bis di tetla aldo
Enggak boleh keraulang itu maliga, temelim kan oiti dia tel close to tel tol do sa ni. Tel igal monda igal state for example mo mulsel el paragraph 1 sel article 11 dan wasi. A state government tamu madro will tirak pra democratic principles ma traditions bela. El nacional como que llega lo Hindi kiting lu sem ere, melai ka state tam grok mo ko state do se selge Israel se hotel famous. Di milgi Israel da Israel di mo kablement tir ngun do bi. Le ko tim lo ruba kan mo kablement tra na sai ko la mo tubuk ko chance. E mo sta tro isem orora chance, na kam involve selge so oror magesa matpang ruba kam lo bitut. La tia kita pravle. La gira lo me sai ka, mo regelos. Len sel dim la ka TV, movies study tial toos. Ai kan se per product ma. Tial telal ra sistem la traditional sistem la no ba ka makablim. Ai ka matru blai ma alir mai ka. Ikatu oya ka sen kyo ba tax ai ka marka ro se preta. Ikatingilan mo ka mo ko me ko bil kemin masala kemin bigi tial de o di gide igel ka tul di gide mo leba o ir mai ka. Maganda sel atirai tiai gide lo so de la constitution la tutau melang. La namo gire lo meso sen raikel namo gire del chen somes. E gire mo honestly ko face ai kam. Ite gire togora omret lo ka klobak. Il dingarap tulu. Elai gire el constitution a klobak ma. E ka ngadin lo kurti aplo de margo. Mungu arba itu masuk ke ndas sa aruba ng buta wasete telel e buka taruba ko wasete telel e ka mo akwa ringi maulak lamotan nga igel basics igel to agire malu Yes, revisit the state ko say government. arar tara maluta tara yang leta ukmelo mesing baiga eto chance ngi wa constitution Yeah, maluwila sa- di sel sugu mun dia molus mun dia artia lo akakamana involve ringi mal alamon Why is it? ko mo akwa ringi Kabong Judy. Maklabi ko ka discussion la kurang wase I hope petigal discussion al kinamro ringi arulit mo dia kabil once a year at ngari wat kal discussion. Dagiral regular mo sa pa edal mekayal changes. Egiral kaltakatela time ang gira del maruringi. Gira at leaders lo spare dairama information. Hindi dairama information na available. Hindi akal tamdas mo mala instruction na titikabalment mat namada ka titikabalment tira adya kal pol checkara bulu marbato kal malom sa wase ungil do karang El día que blame la tita. edir ko namada ka namo ang adia kudob na fight ma bolam na mera iba Ikadam titror kyan. I hope I say it material nga college ma high school. Amo sabi ilo ka mo niya areng artil ba sin namo gira dette ka leadership mero ko nga ala sen kyomral may kalelungil do karang lang wise. Obom 18 namo sa eman look tra mareta bela na namo gira da lo tas wise gira lawat tel forum kaul rupa kartial lai fol ngaria regular forum ba maklol merangal magol ngaria awareness ba say you can make a change loki waway kay kita to koy ma-secure ka Why is it? Kau mga kamle adra convention role. Why say? Ka subject tra state lo sa doon kapis kamu otio do sun. Akkor om tabla akabalmentor ore el altaim. Kora mo kitar mo ratiagit. Kasi ela ka nga pandemic. So lang ati role laudo mo sendiga laudo ra akabalment ndiga. Mela tirgel tam okra gingal tumakarara iga. Sabil maududin merio aktif ba sa mga dado lagi agi mga dado el malkor tirgel adar olbi lagi wase. Tumi wadi bilingil tel mo mare del dia warak. Kama marangay ang aramay beral bebirata may ngirma gi ko mal mo maringla tiki ngam ko tiki alda mam digi wase giral ngarnya adalo kera gal lagi di pada poradi badak tela kada dul mongrang ada kan tinul meru lagi loru lagi albiru Hindi why is it? wai tege di wai se ulah ko mal sok te dul wase tel forum okay lagi meringal ger kita lagi meringal ger ala ka mga ayus wai se magi wase la ngarnya pandemi tal telal klura tal kuila ya ko tal klulu do sab ilong ang tao do di etla umisin de tila ka kadil segi dalang ari tawre ra bebira melagi ra ko kasi tiyan kal ka double dipping ay kan kal indirectly ay kan tax ra lagi ra almaure so lang effort tila ngi ko mal black rante so lang ko kumulaw do di
ay gamring al kiril mo skutin ay se orang mal. Kung ang mga adron taso. Oh, hindi ko raway yato ko ng kansel el tela ko rasip ere enguk rule by se bla ka ba mangitin ti kalas kala di bla ka ba ke medi om lang mes ba omot ere nga tragli antel gelet se liba do mat are ngel ti omot mangkagi dal do pura atel lu le ka masaya kamal di uni maral martul pa limot mal wala May kada kalkina del país el tangat kan min sunsunin legalmente Dani alas del movimento la otra elección comisión. El gumdas lo hacen. Taram le quiere el step forward a state government. Madol tirak la announcement tire tumlo as el ang modiaga central banks. Asum sen kyor ngarar da kama marata ngarar da taltela merundar. Ya obora blur ngarar tra di del dar ya taltela la kerak mungkin. Mang Guktim le osnya kami aku ludas se setara step perlu lihat belum mau belum. Lagi tu more main road. Halfway there, close the compressor story. Mengwait tiap itu le citizenship, ma family planning. Ada misalnya di misalnya gini, dia kalau misalnya dia kalau long term vision kira. El asal kengela, that's the subject of that senior subject terakhir mah. Tial ngariat element mati tial government terkau. Ngara hari itu orang ambes yang berusaha ni. Ngara osnya begini. Government fair dissemination of information. Kami ba di mura sira ilang ka 2008 halak parang mura o sige compare 2008 tra ease of getting the information compare 12 years ago meron time. Sira 2008 yak no ra jamelo. Halawit kan dindigre. Ngaro ba kamlo ombudsman. Sa ombudsman en wasi mem wala ka you're an editor o dia kasual adra ombudsman adra news le tamo tulo kanyo sengang wala ba information me bulu sa ina ya so sige ako messer ni ang marail nga adra news say dia kalau rail mere ngal sel nga ka malak o ding there's improvement kung das yung improvement plan direct la ikatukar wa social media ma obig everywhere albert ara dire na monitor expectation or tilwasi akabalment altog information yung gira la albert belum la mo makabalment la maruri la akabalment la nga kung mga other news ma to other government sel sum let's say for example president whip sa na executive order margoy mora Ministry of State send the mora ay ga over 100 email address na government meron ang media. So masay kita tarara et disseminate information. Siya dim la ngarni sa potun mo ang news. Elam na amon. Hindi ay kora normal operation na government. President Gel Sai Rabil. Sel Sai Rabil ang gidan mo ngay. Issue executive order ang gidan mo ngay. Sel guk to kora gel beber information. For example, ngarnya information ra PPLA so mo madangel wasi malu ang EQPB wasi agel information ra ut mga ang abud lo sabihin ng may mga rampil niya sabihin mo o dia ka information ng kalbi Ano bang momeo? maybe deliberately or not ending gineman mo so say kita dir ngarngi elmo tulwan na wasi sel over ministry hindi ka spokesman ra ministry Michelle umaga information hindi ka mo tingin siya kamurta. Leng kung das yung it's by design. Tulawa say hindi ka mo nga adu. Nagsum ka mo adu elabora director lecture ma Ministry of State Justice. Mora Chief Akwon malubang mora acting minister Ernestine Reniel. Selbol way say gigi mo ka information na may tingala tam asam. Manggukta ka din daw okol mangila kay media. Oo imong may ako mo dire kan wasi maybe it's a deliberate decision or wasi dire wasi lakasal liyo ay nga tilga nga a culture recouplement as far as information dissemination adira kasal open up ngana information ko na mo di nga batulog to hindi mostly ang dir ka ay ga dia ka dulu wasi ko ra intrusive by get information ulugma ngaray gid luyo ako say gay kita malito Sabi o dile wite. Ngara o siyang gid sige subject. Ang mandik medro si Joao all this week.
graduación transparente cabalmente really enviakan man fully transparent. Acting watura militar. Kila adar vela mo affected adar amerikila sugung moria base vela. Ngani question na lo kung kada news lo ay kumya. Ako ya presidente lo si. Sabi alam amerikil ti igal mobilization lo rula iga man mo close to. Ngil gumes ngin soal mo moria base. Ako naseng mal gira adar mo madangel lo si. Kamama gigirel gel chato. Lagi dah dia mendengar ongerul makama. Kadang lalu mulut malaga dia kerjir basio. Last minute. At least they both get prepared. Del kiri le da support ringi. Le ngako omra lo se Amerika la malungil protectory. Le enviar soldar gid. Al mira de la sina kadar adi letter tile. Tu muskila udo de bentu. Sei gida. Agora Google de suegro lo hace. Nania beber rato hoy Ligel. Teletal mo afecta every one of us. Ay gigiba mo sen mal girel moria palsiringia. Abu adal nga umreder selta. Mo makasa guerra belul girel. Le omgo ngani gigi ngani sistem nga valor ni. En diakal selbornya press conference. Ako mesa presidente ng mal masama tokoy. Mal na mo kumakail tokoy. Mbay sa lo sa to era climate change, to era marine sanctuary ma agel major issue belol. El dia al saber del dia adra street do sa del dia require scientific study ma. Mo ngel lo asay. Matamal mga ngigal remel en tiagil la amleu. At least al timon mga atuna lang wale obom senkyom normi. Seguida kumba sengira lel tingala dal domo urtia buknak sel petiga tiro gola sei masom sensiom como mol mring. Actula se via me do se buktim do tingim biayak. Edem ngani makase ole nga mani uldo sem kakmona ka tion mo se. En to así. Biagi modnge omso de la game agili menglia so mame mergong e kumia mengelo lo asenga ulut tumru ngi makarang mudu lo ke mama gi megong elen suel mam digal so am mutro ke biagi modnge isel tato maula ko asengirel mo transparent e ko mo tirklisel to mo se lo así ngidal adam rur tal kabalme e gido oror ngi mong mo so elo ng seur gido lo sisiula seguido el todo Ang sulang ka po Julie. Tora dissemination of information government open gira to klaro gula. Ako tantangel wa sa atong ura policy ngara babiel open. Lobom sira pere hindi ka atale ko umoroy ra ka. Hindi omkom bato ka atale wa mo sa ludo ra 24 ngara belaw el altan mo with 18 na April. Oto spera babiel ngaskal tirkel nguay ka nga masira pa le tam na mo bangay kaldon ko el al time el mo ya malu se el tobra ngirel open malu ba nga niya ang ministry ng government nga niya dakal remo lal tabla information ba el al time ora nga niya ato kasi ko kum danel wase ko ra mal dibla ko ra ulto ba bebira to ko sa ta bebira to kum danel wase sa ta tel belura ko ra soldaw mga bukas kalima kora ngari cancer mak nga ako tika pukul nga makukti pulo ase kita mesa na compact masuma Amerika la solo ba military may and they can let the flight here masum tamlalan we voted for it semi responsible nga elam tira Amerika din kita other bela akili ngari other way o itir karsel al muke karel adal mababir tidim nakal madakte to that siraber emen mo sa news lot of lang namopto ka news outlets so I think we need more kamil ada news sa gida del mo kongel siraber to the news Ano gusto may direpro. Akor am da sulwase sel korang mule ngalakra kad korang mal adar bela korang mal kloak labang mesa ma aklo ang malimis sila mul lengalak lamang
Buti ka tawag igel maringal igel presidente malubeng. Di tara to kal blar liang kal presidente el anga adira kal mal siraber. E kurang ari siya igel el kurama continue ringi mal wang kal blar kal presidente lang ari siya el Wednesday. El bol ngari siya igel akabil adranyo sa mambol Press kaya conference. a press conference at tuwa na di siya kuktara level na egel adal di el baigal was hindi katam doctor og hindi katam doctor siraber malbor nga protection at tirigay del adal buk sorry loger sorry siraber malakadil dul waseng atara mal ko na pagikler nga social media el wasaigal igang marang adang ngari sel raal om complain ka moringil sa emel mo complain na nakapilmente lang nakita service ringi kata morta manggorat tara may sel walo kanya sa ministry nga naklel el to boringi lelang din ka ministry education ela jarak mase mentar el anga ngase ngari asap ilaw ay sel bera wase melala ka ministry tam anga ungraal solam kabla takla Michael Cook baby rasa kan tidak kan besar dari ni mortang mora directore mora gerending gua rasa tak belak takel bagai gitu lah nomor especially ini kan sana ministry Di ako man sulang ang team kung dasul wasing Kasay time na rule belar adal dia kangar di ramot optim south of government di october gira sila rendi. We just did that. Bela question na kal pokpas ka 3 minutes. Did we do anything? Tial do ring ngaringan relief tial dulu. malamak mga niya di reli di lang akla nga kamla mal subang mal to kal tokor el angal lar mens lengro sa usinget eso lang di tartoka to tang lilwas selbet kilaro del gel tal bulu men kal so dal arida de kal so dal korangan niya igel tu el wase obrelle dam omel ginga dan after waisel to family planning maternity nani this bring lang dara bulu men kada nganya igel wadir ka buffer igel wadir ka o bi ngarang-ngarangal mang para awaya nganya tarto ka dile padre Felix el was conscience sa ngarang lulal malta mang kora malta rato ka al kora dio bisa daknya rasam barang at amidia rola newspaper Miguel Merteng sa kora conscience abelul mo dia ka sige del conscience niya mal moto naman makola di mo sige del waset yang mal club pulak mal na subang mal beto lagi dalang akler retel o susulta mal tel konstitusion argit amral niya gira del mal waset kami dulu tel mal BBC tel bornya di el du way gay del dim la mol mel dim rael ma pekel trigel lo ngara la belu lo tangalia konstitusion ay gal state tertir temangal menangalia wala labang sa tertir ngaria aku kam subras ko lagi wasa ngaria klawal belu el tal deliam klela dios gel resta belu ako kasi yutuiro la rewila bakal dios mungkara interesting el belu interesting el tokolen o wala labang sa mal global good makwadi mo morse Hindi ako man suray ka. sulang Same question ever go. Did we accomplish anything? At matagal wase ngariya maldurtian o si sir time na mo matagal wase ngariya ro mesaigal show mang ngariya milgat mokla kada ulang wase bol lolomol ngariya ay kay kita serious kita amne serious matter ato sa ata lool ngari lang limutel buto ka kira del masawata lakad masawata food security abalo ati areo buto ka dongo buto ka print machine buto ka rokoy kaya o malalama kung aktibo sa lungil example gira del move forward makunda sa tiagid ngari mal masaw ngari level itno bebil maltanguk mo subir lo trier adet mo exercise alam maltirel di mendra adet len security truma kartir igere la to na effective government ma awil lomsiw nga la at lungal ka makabli lama
state ma national government. Diya ka man sulang ega ang irmang ra o sige bigay sa Nakamalumral ba siya ate alar alda dura buhay matu tukol matu del buhay ka at madagal ba siya nga ada loren sa ngari yan nga ninga ruba ka lolo kergido sa igal dol boy mari tutlel hindi ngari tutlel sukum ngari ada loren sukum ngu ngi tu mom dengli di mamo dengli elin la anam dengli nguro spe ngil krak ngar ka mal mo sira tar ka mal abulwa mal mongil dia ka alwid abodo dengli abulwa ibodo dengli agablement trikid ibodo tok dalam meltet malgil do mesen dalam meltet agablement trikid ya sukum kedmo nyak mo dengli ba ka ibodo sirabel mom dengli ngaka malumral wasa blu lo wudi blu el mo dengli aba blual ibat mok girel o mesra alla matletara klar asira adringi amo ngilak langar timo gilat ikido mesra ikit malding moigit kemal di moraru mablul ap emora pola be mamasya emora bluat emo mendele ka kalusi se ya level wasa adbelau circle metengetir ndi tangambing to le ngel di mulmol mel di repeat ay kan to kuni especially tegidel nagtuko na constitution gid mal to kay gel to koy dilumra to taw mga ringid elal domes ngire ta masa mal sugum dimla ka arada etlisa sugum di imol a rin side iba ul mombrura mongrang ut maklak la ringi mal mom dengli ang ngil to koy mukli luar mar biarat nga ka ulan kabo dile wilte Dia ngakamal di kukolamal priority ngakakumdaso rangivil administration na mulai gel bebiratul ko ambes gila togara food security man gile del gotlo uriol gile e gosel bol saber e gadbuk mumrula bebiratul gel lor ngaseo la blulada logi e example bulgornia oya togara a climate change a presidente masa say ay economy environment ay economy akmalo marasel to ving ngaringi agotol badar liam urise lel sugum adar bela de gajabartir eso ngarenga emlamo magrant e diosi gaudo del temke e agumdas atora environment asbain bay mom itu mengira dan magot gudud makrif emuragi seguida kukara aldo suegal girela a orderla to ese ngulma to gara budget audo del dola bak no se enviga audo dulle budget al darst el millón el dimana makasaila nga andi malwa recorda mula si tianga akmedel betoka te do ringia morar adra kabelmente kambesum te del tela e giga tui badangel tela menga kora paling setel toy seguida abundas en every citizen sa gidir question kabelmente givel sel toy Tilalgera ngeru akote to me personally malbeto ka black show bertira len meldugra relasyon ngagasira kotel mosen kyo ngara mid 80s or late 80s emergoya sera ngarngia urior girela palau in search of our political status sera constitution dimlak nga sektoni dimlak ni kami abay mlara kami ulag do so segi del time segi del part of history di maigal omalgoya ko all di ngal tangat tergi lo siya ko akireng sa del tiram nargi ang erong kaya gila teletal awal ko counter raigal pebi na narrative nga social media len adal mle kaya mlara alsel mlara si tawal malu sa constitution mlara politics mlara activist sa gila time present sel ko window ra history vekla ada dia kasi mesa sa gila kumdasen mal flow to trade kaya gila program ya unir tiap program masuk temle mission ni lang mo nga replay plugok ma next week magsabel mo el archive el material sa atal tiram next kaya mo nok kay kanto sige diya ka man bisulang
tiang imol program tial blay mlang la crescente mitil ka. Di gumdas lo asing global goal ning tiang 3 generation na ando doon maray. Karuba ka ngari nga tukol mo ni wasi kami ak matiti syndrome. Kita ngari imol mas lo asing kadum na mo old school. Kambe sa ngara middle. Di, ako nga most interesting part ako kasi hindi rin other way now rohui and mo seriously tonda sa system de kiransi. Leng Amoses, Majuli, Sita, mga we've never give up. Kumam umgobakan mo rin sil sila loro uragin po, we were part of that puzzle. Awngil mamakit, we were there. Maulong neswakal ko lang artiyang akong daso a lifestyle ka mama amli elbangan ra imol bala tong ra merigel di ako liit makadakay proper lomod engel mawas at wakaw tok lon tutak ringi from that lifestyle milk lifestyle nila hindi neswakal nesama mrur tiyang ma yon ngitram di kanila other way around rogul was bom seriously mo misra ka meter the day will come bom mo mara yalak dakat maklin elang hindi ka dakat maklin Makunti arte ale man mereng asule ng Dirpra, Majuli, Irma, Mr. Wilter, Nakambes. Loreng ras ulgom ngari libre dili. Ngari imol tokol dilal ko ning giruba geso kam diduli. Le tokol bigam na ngara mo et mo ngogere tiro si. Rubuy ngara mo diak mo lagaw desuyo. Ito asi. Mundi dia ngara gi mo tingi ngara gi mo. Dial dulu ringi o to da udak murado belaulo. Koman sulang happy constitutional day merada belau roguy. At yung rin masih ulgo mang ada bela mo das wasi. Ala ka ngalim din ngariyaw desweb, isa em datu. Koman sulang meiga ya rubak lo keltanga tetel